I pozdrav youtuberi, dobrodošli na moj kanal. Danas snimamo novi tutorial. Riječ je kako da ubacite game mod za SAMP u recimo vaš game panel. Prvo što vam je potrebno je game panel. Evo na primjer ja imam na Ray hostingu, evo vidite. I sad fino potreban mi program ili FileZilla ili ovaj WinSCP. Ali evo ja ću njega uzeti, naravno link u deskripciji će uvijek da bude. I evo možete ovako da ga downloadujete preko ovog linka. Evo znači izaberete taj recimo hrvatski jezik. Sljedeće prihvatiš. Sljedeća, evo ako instalirate, evo vam tog programa. Ma kakva badoniranje, nemam nija za sebe. Evo ovako, znači prvo da berete FTP podatke jer su vam ovo ovdje sve FTP podaci, vidite, FTP detalji, podaci, sve jedno. Vidite u IP adresu ovdje, evo vam te naziv poslužitelja, znači tu IP adresu kopiramo ovdje. Pa ovo user, to vam je ime takozvano ili korisnik, evo korisničko ime, zalijepite tu. Šifra ili lozinka ili password ili pv isto stranje, evo vam ga ovdje, lozinka. I ovaj port vam je ovdje 21. Negdje je vjerovatno 22, stavite 22, pošto je kod mene 21 stavim fino i vi se sad fino ovdje recimo prijavite. Sad mi moramo fino skinuti neki mod, ajde na primjer SAMP modovi pvn. Facebook moramo otići ipak. SAMP modovi. Evo sad mi nađemo neki mod. Evo na primjer ovaj. I sad šta idete, naravno download. Evo kao ovdje. Nemam kad, vjerujte, biti na ovom Facebooku. Evo pričekamo to malo da se očita, što bi se reklo. Evo ga, očitao je. Ja ću ga na desktop da parkiram, što bi se reklo, ekstratujem. Ajde brate mi ovih. Evo ga. I sad šta idete, idete desktop. Evo vam tog moda. Otvorite ga, otvorite i sad sve ovo odavdje. Ctrl ja. Sve fino ovo kopirate ovdje. U redu. Evo brzinu stavite na ograničeno, kad završi može vam da vam izađe, ugasi računalo, mislim da ga totalno ugasi, zatim možete da ga kao na sleep stavi, što bi se reklo u standby, prekini vezu da vam izađe iz ovog, ostane neaktivan, ništa vam znači se ne desi, da ostane mirujuće, što bi se reklo. Mada dobro, neki ubacivaju, šta ja znam, samo script files, plugin, pano, npc mod, include, gmod, file, scriptu i šta ja znam još ovdje neki, pa ovo SAMP server, SAMP npc, announce, ali ja to nemam razloga da ubacujem zato što kompletan mod ubacujem, sam da vam pokažem kako se to radi. I pošto će ovo da traje mnogo vremena,
dok se ne završi, a to je 17 minuta, tako meni je to zaista mrsko čekat. I vi uglavnom pogledajte ostale tutoriale, gameplaye, naravno pozdrav za sve vas koji me gledaju, jer ovo je meni zaista stvarno mrsko čekat, a rado bi čekao. I pogledajte ostale tutoriale, gameplaye, pozdrav za Mariju, Predatora Zona i vidimo se, pozdrav ljudi!